Au pamanap kebeen yan na kanian na magayang gaon kaadang kauliti. Kauriano kauliti ron nakagisungguliin kau pamanaisda. Lagid na nang sumanusia. Ang na manusia babagan ng Allah Ta'ala sa lugar si Sagyang kaya dunia. Bigyan niya sa madaklatamo, madaklawata, tiyakan dede sa nga dunia, kakagiyat pagalusod sa neraka jahannam. Kepikintan magyang kaya upama, nakatiru Allah Subhanahu wa Ta'ala. والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Suatu Allah Ta'ala sebenar, naktirung sebenar. Nami sepas Allah Ta'ala kay penuyan sa mga setan, kusulang-ulangan na minut ko setan, sigunar ka jannah. ولقد ذرأنا كثيرا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. Misal Allah Ta'ala kay puno kami natigyan sa kadak lang kung mga manusia sa kadak lang kung mga jin puno kami silang si kunara ka dyan na di singa-singa sa manusia di upamana pekerjaan sa manusia sangka man ito oras na dinyan katawan na miririkod yung mga malaikat apris kanya na ipuno siya kunara ka dyan na ada mana di tanong kapakawi da siya akal tanong pamikiran tanong saan kakuha tanong siya turuan wallah ang tanong maylay ang tanong mapakatudin siya so pamana benar aku so pamana batil ang tanong mapakatudin siya so pamana iman aku suka kapiri ikilay yung manusia sa ibtigumpian yan kaya may ilay yung manusia na sa ikabinasan yan. Kenabanan kaituan kasukadak lang ko manusia. Kadak lang ko manusia. Niyakap kilen yan sagyang ko to pa nagalabagyan. Naibtagumpian yan na takino ba kagito ikabinasan yan. Sibtagumpian yan niyakap kilen yan na ikabinasan yan. Sabab bu udar ketanu kapatut uturuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.